Dobro večer. Недела 20 часот, време за емисија во Центар. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, во наредните 90 на минути и вие и јас ќе уживаме во интервјуто со адмирал Давор Домазет Лошо. 90 на минути, една година немавме интервју со адмиралот Лошо, во меѓувреме се случија многу настани во нашиот регион, во тој конфликт помеѓу Русија и Украина, конфликтот на Блискиот Исток, геополитичките превирања, искричања и промени на силите на влијание или на интересните зони. Има една теза која ќе биде прв пат кажана во овој интервју, дека таа 50-50 поделба на поранешна Југославија де факто значеше дека тој западен дел им е предаден на Русија, значи Словенија, Хрватска, делови на Босна и Херцеговина, евентуално Црна Гора, а дека овој источен дел, вклучително Република Македонија, им припаѓа во рацете на британците. И тоа веројатно определи војната, граѓанската војна во Грција 48 година, меѓутоа да не го прераскажам интервјуто 90 на минути, интервју со адмирал Лошо, станете со нас, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за адмирал Давор Домазет Лошо, како сте? Bogu hvala, ja sam sada dobro, ali više od godinu dana nisam nastupao u medije iz jednostavnog razloga što je moja draga supruga Jasminka preminula 5. listopada prošle godine, dakle 5. oktobra. Tako evo sad došlo je vrijeme da nastupa u medijima, poglavito zbog ove geopolitičke situacije diljem svijeta. И добро, адмирале, да речеме, кој би можеле временски да лоцирате ова сегашна геополитичка ситуација, со кој период во историјата би ја споредиле? Pa teško je može usporediti jer ona je ipak specifična, posebna. O njoj je na neki način već napisao u svom romanu 1984. George Orwell ili pravim imenom Eric Blair, koji je govorio o 3 velika tabora, 3 velike imperije. Jedna je Oceanija, odnosno anglosaksonski svijet, druga je Stazija, odnosno ruski svijet, i treća je Euroazija ili ruski svijet, i treća je Istazija ili kineski svijet. Dakle, takve nekakve slične kroz povijest za sada nismo imali u smislu veličine tih imperija, jer ona svaka na svoj način u biti prekriva cijelu planeta Zemlju. Tako da je to jedna posebnost. Mi se sad nalazimo u tim vremenima i uistinu se sada uspostavlja više polarnost svijeta, točnije 3 ova velika tabora. Знаете, зошто ја прашувам? Гледате, во светската историја сме имале војни во рамки на католичкиот свет. Протестанти, католици, да речеме, не знам, во Велика Британија, Шпанија, Германија и така на. Па се имало конфликти, да речеме, муслимански против овој католички свет. Прв пат во историјата имаме драматичен судир кој може да прерасне во нова светска војна, каде што православци против православци се борат во Украjina. Ovako, vi ste dosta u pravu. Može se svesti na najvišoj strateškoj razini u duhovni boj, u duhovnu bitku, odnosno da bude razumljivije pa gledateljima u Makedoniji ili gledateljima šire, koji razumiju ovom našem makedonskom, odnosno hrvatskom jeziku, da je ovo duhovni boj, odnosno boj Krista i Antikrista. U Ukrajini, kada se sve iščita, znamo da definicija ovoga posredničkog rata u Ukrajini ili specijalna operacija, kako to nazivaju u Rusiji, je u biti na poljanjama ukrajinski stradaju pravoslavni protiv pravoslavni pretežito. Sada je plan te okultne oligarhije koja zovem, koja stoji iza toga, odnosno, još se može nazvati, ja sam je nazvao u svojom knjizi 2005. Gospodari kaosa, i unutra je zapisano sve ovo što se sada događa, dakle prije 20 godina, će doći sukob, oni sada hoće, nakon sukoba pravoslavni na polanama krvavi Ukrajine, da dođe do sukoba katolika, odnosno kršćanske Europe i pravoslavne Rusije. Dakle, opet se svodi, to je u biti sukob Krista odnosno antikrista protiv Krista. Kršćanska civilizacija je poglavito Europe uništena.
Kad kažem kršćanska civilizacija, onda ja podrazumijevam da budem i jasan, to su pravoslavni i to su katolici. Nikakve reformističke crkve, jer oni su u biti unutarnja hereza katoličanstva. Nisu to kršćanske crkve, mogu se oni nazivati nominalno da jesu, jer on ako nemaju euharistiju, taj ne može biti kršćanin. Naravno, u te kršćanske prave izvorne spadaju, recimo, kopti egipatski, crkva etiopijska, poglavito najstarija naša kršćanska braća, to su Armenci. Budući da je kršćanstvo na zapadu uništeno, a to je plan okultne oligarhije, i duhovno, i još više supstitucijom muslimanskog stanovništva, to je dio velikog plana, odnosno 3 dionice plana, i ja bi sada, gospodine, rekao vama o čemu se to radi. Dakle, prvi plan je bio, prvi dionica plana je Ukrajina. Dio tog plana je i Gaza. Odnosno, Hamas je proizvod američkih i engleskih obavještajnih službi koje kontrolira izraelska obavještajna služba. To je Hamas. Kada treba nešto, kada se već počne govoriti o palestinskoj državi na području nekadašnje Palestine, tada se pojavi Hamas sa nekim svojim terorističkim činima i aktima. Isto tako, ovaj teroristički čin u Moskvi koji se dogodio na periferiji Moskve, to je isto dio, izveli su pripadnici terorističke skupine Turkmene, su dio te iste priče koje kontroliraju američke, odnosno engleske obavještajne službe, jer znano je, nakon što su Amerikanci povukli iz Afganistana, da svi oni koji su bili pod njim su sa njima otišli i mnogi su od njih završili i u Ukrajini. Zato je to. No, vratimo se. Znači, sada kada se pravoslavni na poljanama Ukrajine iskrvare, a to je njih cilj, njih nije briga koliko će biti, taj rat što duže traje, to je bolje, a onda je njihov drugi dio plana, koji je sad počeo, i zato je odjednom se pojavilo služenje vojnog roka. Ne znam kako u Makedoniji. Pa, ima i tamo zagovornici na služenje na vojen rok. Istite što govore pred 20 godini deka treba da su ukinili, 20 Tako, godina. isti ti govore sada treba vlezti rak. Isti ti govore deka treba se vratiti. Evo, prije 20 godina su opet slično kampanja da se ukine. Zašto su oni tada htjeli ukinuti? Jer sa ukinenjem služenja vojnog roka vi slabite oružane snage bilo koje države, bilo da je to riječ o Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, ne znam, Francuskoj, Njemačkoj ili bilo kojoj državi, zato jer je njima cilj bio ukinuti države. A svaka vojska, oružane sile su kralježnica te države. I zato je to bilo. Sada, kada su oni vidjeli na strateškoj razini izgubili rat u Ukrajini, jer su oni mislili da će preko Ukrajine moći slomiti Rusiju, točnije da će umjeti i uspjeti promijeniti režim koji ima, odnosno Putina, koji je Rusiju digao iz pepela na razinu svjetske velesile, prije svega u vojnom i drugom. Bila je svemirska velesila, nuklearna velesila, sada je proizvodnju hrane velesila, najveća proizvodnja žita na svijetu, od najvećeg uveznika postala najveći izvoznik, ima sve metale, rude, sve energente, dakle sve elemente da može ta država biti samodostatna. A glavni uspon države Rusije ili Ruske federacije je ono što sam ja napisao upravo u tom spomenutom knjizi Gospodari kaosa, i ta rečenica ponovio sam još neke 2, 3, 4 čak moje knjige. Ona glasi ovako: onom brzinom koje se bude Rusija osvješćivala svoj pravoslavni kršćanski tet, to će se brzinom penjati na ljestvici svoje svjetske moći. I to se dogodilo. Mirele, može li jedno podprašanje tukaj? Mislim, Može. čisto da možeme da je objasnimo situacijata. В Украина војната се води на територија кај што живеат руси. Точно. Руси во Украина. И мене не ми се чини дека се натерани украинците против русите, туку ако веќе имало некој концепт или некоја скриена стратегија да се направи атмосфера или ситуација во наводници руси во Украина против руси во Русија да војуваат. И тоа да биде некој почеток на некој внатрешен руски конфликт,
некој внатрешен руски конфликт, кој подоцна би се пререл на територијата на Русија. Така да се влезе во оној процес на растурење на Руската Федерација, бидејќи тие сметат дека е преголема, дека тоа е преголема сила. Мислим да сме рекли. И да се искористат делови на исламскиот свет, делови Русите пробуват, нели? Да. Кои не се сунитски, туку се они шиитски дел. И тука веќе Иран влегува целата таа приказна. Бидејќи православието од руски тип и шиитското муслиманство имаат многу слични карактеристики, тоа сите кои се разбираат о некоја религија знаат да го кажат. Ovako, da ima ovih natruha, govorimo religijski, to smo rekli. Da. Na ukrajinski, prvo imamo Ukrajina. Tako je. Sama riječ u kraj, znači u kraj nečega. Znači, u čega je taj kraj? U kraj ruskoga carstva. Apsolutno. Zato se zove, zato naziv Ukrajina, odnosno ovaj dio južni od Odese do Nikolajeva i sve istočno od rijeke Dnjepar, to je bila Rusko carstvo. Odnosno zvala se još Novorusija. Ona je došla svoj vrhunac u vrijeme carice Katarine II. Dakle, to je bila Rusija. Ukrajina se stvara kada je Jugoslavija. Ukrajina nije bila kao takva država, nego je onaj koji je stvorio Jugoslaviju prvu, taj je stvorio i Ukrajinu istodobno. To je Prvi svjetski rat. Ukrajina je kao Jugoslavija nakon toga rata. Stvara se ta država i koja će kao takva poslije će recimo Stalin priključiti zapadni dio koji je bio pod sastavu Austro-Ugarske će se priključiti Ukrajini i onda će 54. godine koji je Ukrajinac Hruščov, dakle sekretar Centralnog komiteta Sovjetskog saveza priključiti dekretom, niko nije glasao za to nigdje. Dakle, to je na neki način pravno neodrživo priključiti Krim, koji nikada nije bio, priključit će Ukrajini. I to je kao takvo ostalo. Raspadom zadržalo se okviri Ukrajine koje su imali iz tih vremena i ne zaboravimo da je Ukrajina bila i članica Ujedinjenih naroda iz razloga da bi Stalin imao više glas, više Ujedinjenih narodima. Dakle, ima sve svoje razloge. Kao što se Jugoslavija raspala, tako će se raspasti i Ukrajina kao takva. I vrlo vjerojatno da je plan, ovo što smo rekli, taj od Odese do Nikolajeva, sve istočno bit će u sastavu Ruske federacije, a da će nastati neka nova država Ukrajina, koja će se vjerojatno tako zvati, gdje je moguće da će glavni grad biti i Kijev i ona ovo sve zapadno nastaće Ukrajina, ali neće imati ozbiljnu projekciju vojne moći, odnosno ona će biti na neki način ovisna o Rusiji. Ali to bi jedna bila, kako bi rekao, nekakvo održivo rješenje, to se inače tako zove u geopolitici održivo rješenje, ali to neće ovisiti ni od onih Ukrajinaca tek tako, jer i sada ne ovisi ništa, nego će ovisiti od Zapada. Budući da na Zapadu vide da gubi rat, idemo na ovaj drugi dio, oni sada žele u tom drugom dionici koja je počela u Hrvatskoj, u Europi, evo, dosegla je u Makedoniji, jer i od vas se govori o služenju vojnog roka, da sada ta kršćansku mladost Europe, prije svega katoličku, od Baltika do Jadrana, dakle Poljska, Slovačka, Češka, Hrvatska, ne Češka, Češka je na ovoj zapadnoj strani, ona pripada njima. I Rusiji neće oprostiti ono granatiranje Belgoroda sa višecijenim lanserima češke proizvodnje Vampir. Neće to česma biti oprošteno u nekim budućim vremenima, no vidit ćemo. I to sada trebati i ostatak Europe, zato francuska politika Macron govori o ulasku francuskih snaga u Ukrajini. To je dio te priče, to je priprema cijele Europe, zato se stvara bauk, da tako nazoveme, kako će Rusija napasti članice NATO-a, odnosno kako će Rusija uporabiti nuklearno oružje. Dakle, njihov je sada cilj dugoročan, taj strateški plan se 30 godina planira, negdje do 1954. godine. Nije ta slučajno godina, to je 1000 godina nakon
raskola crkvenoga. Dakle, to je još 30 godina. Sve ima svoj zakon, to zašto je. I da u tom drugom dionici, tu Europu, od Baltika do Jadrana i zapadno, gurnu protiv Rusije i da još dalje idu iscrpljivati, dakle tu neće stati, ali sa tim njima je cilj da se istrijebi kršćanstvo. Sad kad se sukobili pravoslavni, sad treba sukobiti katolike pretežito protiv pravoslavnih, ali u tom prvom, što mi kažemo bojišnici, dakle frontu. Ima i dvije pravoslavne države. Upravo sam to htio reći, to su Rumunjska i Bugarska. Znači, prva iduća sada bojišnica, idući front bi trebao biti Poljska katolička, Slovačka katolička, a vidimo da se ona usporava. Mađarska, ali Mađarska je isto se ne da na tu stranu i neće se dati uvući, jer je to Orban vodi takvu politiku. Osobno smatram da je to ispravna politika. Hrvatska, nažalost, ne razumijemo, a tu je Rumunjska i ova, kako se zove, Bugarska, a onda i na neki način će u to biti uvučena i Makedonija. Може ли тука две прашања? Во Романија се гради најголемата НАТО база на овој дел на Европа. У Румунској се гради највеќа НАТО Tako je, baza, da, u Evropi, da. У Европи. А Бугарија е држава која најмногу произведува оружје за Украина. Дури има, знаете, она конференцијска врска, веројатно ја имате видено, кај што е Зеленски од едната страна, од другата страна е Кирил Петков, Бојко Борисов и Далјан Пеевски. Тој е прв човек на партијата на турците, во наводници, во Бугарија, кај што бугарите им дават 4 или 5 реактори од она претходна руска нуклеарна централа во Бугарија, Козлодуј, и таа треба да биде префрлена во Украина, тамо да се произведе нуклеарна енергија, да може да се снабдат украинците со електрична енергија. Што ќе рече дека Романија и Бугарија се прва борбена linija kod Rusije. Pa to smo rekli, znači ta prva borbena linija, ajde da me razumijem, mi kažemo vojstvo, ali prva borbena linija može, znači idemo katolički dio, imamo pravoslavni dio. Ponavljamo još jedne, to je druga dionica, dakle to je Poljska, Slovačka, Hrvatska, dobro, Moldova je tu, Moldova je dio toga, oni su isto tamo pravoslavni. Dakle, i drugi dio to su pravoslavne zemlje, prije svega Rumunjska, Bugarska, Makedonija i Moldavija. I to ono što treba prvi sada gurnuti u to novom dionici rata, drugoj etapi, prema Rusiji, iscrpljivati taj rat, a taj rat završit će, evo ja unaprijed, završit će jednako kao što je završio u Ukrajini. Dakle, drugim riječima, ovim narodima, osim Rumunja, kojim tim pripadaju narodi? Poljaci, Slovaci, Hrvati i Makedonci. Kojima? Slovenski. Takozvanim Slavenima, odnosno što ja zovem Burinima ili Sklavima, dakle pripadamo tamo. Ukrajinci i Rusi isto tako pripadaju tim narodima. Znači, nečiji je plan da istrijebi te takozvane slavenske narode, jer ja sam napisao knjigu Uzvišena civilizacija ili ovo pismo glagoljica Sidro-Hrvatskog identiteta, gdje se pokazao da je, kad je nastao to, da smo mi potomci ili Iran, a ne nikakvih, ne znam, tamo Slavena koje nije bilo, dok su mi potomci, dakle Hrvati, Srbi, Slovenci, Crnogorci, Makedonci, potomci Ilira, imamo ilijske gene, neko više, neko manje, dokle ovi ostali narodi koji govore sličan jezik, ono što se naziva slavenski jezik, bolje ga zvati sklavski jezik, jer od te riječi on i dolazi, psiholingvistički programiranje, on je pretvaran u nekakve, rezovimo nepostojeće Slavene, i taj jezik se slični govori od Jadrana sve do Vladivostoka. To je njihov cilj, da oni sada unište tu rasu. Međutim, ja u knjizi pišem, napisao sam već te knjige Vrući mir 3, 1, 2, 3, 3 toma, gdje sam pokazao da neće se to moći dogoditi, da se dolazi jedna nova civilizacija, a to je stepsko-adriatska civilizacija, sama riječ stepa, ruske, i Jadran, Adriatik, to će doći nova civilizacija, odnosno ti svi narodi koji govore sličnim jezikom, jer je jedno vrijeme, da ih sad ne nabrajam kroz povijest, bilo Grka, pa je Rimljana, pa je onda Franaka, pa je Germana, pa je Romana, pa svih ostaloga, Anglosaksonaca u ovo vrijeme. Sad bi trebalo doći naše vrijeme, pa i ovu emisiju u tom kontekstu volio bi da gledatelji u Makedoniji
gledaju. Mirele, gledajte, ako malce se analizira potrezveno i podlaboko, raspadot na paranешна SFRJ, Босна крајина, Босанска крајина, најкрвавите делови на таа војна, Хрватска крајина, нели, имате Украина. Значи, и тој модел тамо на еден тотален распад на Советскиот сојуз веројатно треба да заврши на принципот крваво во крајина. Па имате Украина и Молдова кои преку ред им се дава да почнат преговори за влез во Европска унија. И многу често се говори за Северна и Јужна Кореја, а овој западен свет всушност сака да говори за Источна и Западна Германија и на територија на Украина да го репрезира моделот на Источна и Западна Германија, каде што западниот дел беше членка, односно на Европската унија и на НАТО, а источен дел си беше Источна Германија, каде што на Дрезденска група Путин, која почнала својата разузнавачка кариера во Источна Германија. Дали може моделот на Германија во моментов да биде применет во Украина? Многу западни медиуми говорат дека токму решавањето на украинското прашање ќе биде по принципот на Источна и Западна Германија. Da, ovako, uvijek može se to primijeniti. Model je uvijek sličan isti. Recimo, način, već ste spomenuli kako je stvorena Sjeverna i Južna Koreja, kako je svojedobno stvoren Sjeverni i Južni Vijetnam. Ima ovo područje koje nakon Drugog svjetskog rata podijeljena Njemačka na 4 okupacijske zone. A sada je zanimljivo da se Rusija povukla iz istočne Njemačke, odnosno Pruske, ako ćemo ispravno reći, pa vidite, Prusi i ovoga, radi se o genetski istim narodima, genetski, mislim, ništa nije mentalni sklop. Sve to je jasno ko želi znati da mu bude, odnosno ko želi da mu bude jasno. Samo da je čita istorijata tako. A onda je Amerika preuzela kompletnu Njemačku, odnosno okupacijske zone i Velike Britanije ili Francuske, i sad je u biti Njemačka okupirana zemlja od Amerike, jer gdje se nalaze američke baze u europskim zemljama, te su zemlje na neki način okupirane, što mi to htjeli ne htjeli. Njemačka je posebno okupirana jer je glavno zapovjedništvo američkih snaga za Europu jukom, a bio sam tamo pa znam o čemu govorim, je u Ramštajnu. Isto tako meni su došli jedni francuski stratezi da malo ovako raspravljamo o tim strateškim zasadama, onda sam ja njima rekao ovakva politika kao što je vaša u Francuskoj koju vodi predsjednik Emmanuel Macron nije dobra sa stajališta, to je moje gledanje, sa stajališta francuskih nacionalnih interesa iz jednog jednostavnog razloga što bi Francuska, za razliku recimo od Njemačke koja je bila gospodarska sila, a sada više nije, europska velesila u gospodarstvu, recimo Italija ili Španjolska, ili Italija, Španjolska imaju baze na svom području, jedina država ozbiljna u Europi je Francuska. I vi bi se trebali vratiti onu politiku koju je vodio Charles de Gaulle. Dakle, vodite samostalnu politiku kao takvu neovisno od anglosaksonske, a vi ste postali privjesak anglosaksonske geopolitike i sad se do kraja radikalizirali. Ovaj Macron koji je njihov poslušnik, a Macron je bio pripadnik okultne oligarhije, odnosno on je bio veliki meštar masonske lože Grand Orient de France, meštar 33. reda. Mislim, to ljudi ne znaju i to je vrlo važno znati u prosudama zašto francuska politika sad ovakva kakva je. Dakle, ja sam to njima iznio ovako, to je bio jedan, kako rekao, sadržajan razgovor, sve karte na stol, pa evo, ko će uzeti, neka uzme. Dakle, ima namjeru ovo što se tiče Ukrajine, rekli smo kako bi ona mogla završiti, a u tom drugom dionici, to je ona opasnost, zašto ja to govorim? Ni u Hrvatskoj, ni u dobrom dijelu Europe, ni u Makedoniji, ni u Srbiji se ne govori o planu koji je prošle godine iznesen, a to je da će Sjedinjene Američke Države izgraditi novi protiraketni štit za taktičko nuklearno oružje, a razlika je ogromna između taktičkog nuklearnog oružja i strateškog nuklearnog oružja. Nekoliko riječi rećemo i o tome da gledatelji u Makedoniji mogu razumjeti o čemu govori. Biti će nova crta, jer je dosadašnja bila Poljska-Rumunjska. I zato ste spomenuli i najveću bazu u Rumunjskoj,
Dakle, zašto se ona gradi najviše u Rumunjsku? Pa iz ovih razloga bojišnice o kojoj smo prethodno rekli, koja će biti crta od Baltika do Jadrana plus Rumunjska plus Bugarska. Makedonija i Moldavija. Pa to je dio te priče. Ima još nešto. Ima luka se zgradi u Albaniji. Već u tijeku je. Velika luka se gradi, zračna baza, pardon, u Albaniji, da. Zašto? Zato jer u dubini prostora mora biti zrakoplovstvo koje će držati potporu u takvom nekom mogućem predmjevanom ratu. Što to znači, na primjer? Zašto Albanija? Gledajte, prvi čovjek na amerikanskата дипломатија или првиот човек на State Departmentот пред еден месец беше во Албанија. Tako je. Значи ја одбра Албанија на својата како прва дестинација на својата европска турнеја Ентони Блинкен. I onda htjeli ne htjeli, a u zapadni dio Makedonije su Albanci, vezani za to, postoji američki projekat stvaranja velike Albanije, o to smo govorili, mogu i to ponoviti, i htjeli ne htjeli Makedonija se uvući u tu igru, ne možete izbjeći. I zato je vrlo važno, pa će izuzetno je važno, pa će prijeko je potrebno govoriti ovakav način da bi se moglo razumjeti što su ti budući planovi, da bi politike, bar Bog se našle, političke snage, ili u Hrvatskoj, Makedoniji, i u Srbiji, bilo gdje, koje će razumijevati ovo i ne uvuj se da mi ponovo, ne samo između sebe, a još za vas, Jugoslavija, odnosno rat 1991. Srbi to, evo, meni će doći vjerojatno iz srpskih medija, pa ćemo porazgovarati o tome. Pa oni su uvučeni, veliku Srbiju im ponudili, da se dođe, jer je Jugoslavija bila laboratorijski uzorak novoga oblika rata, koji se naziva upravljanje krizama. Može li to da го направиме малце подоле тука да не избега мислата? Пред 6-7 години чесите масовно протестираа, бидејќи не прифатија тој ракетен штит да биде стациониран на нивна територија. Tako je, Češka se tome suprotstavila, dok je Poljska prihvatila to. Полска го прифаќа и сега таа линија ви оди од Полска до Романија доле. Сега имате Украина, па имате Молдова, која е поделена држава, Приднестровје. Da, Pridnestrovlje je ruski dio, rusko-ponski. Da, i ovoj drug del, neli na... Da, ali opet ti Moldavci hoće samostalno, nisu oni toliko vezani za Rumunjsku. Iako su rumunjski jezik, jel? Vidite, го имате они фанариотски модел, нели, на мали вазалски држави, кои што се инсталира од Грција или како да ги дефинираме во рамки на Османското царство. И гледате, овде се имате... Ne, oni primjenjuju model starih Grka, starih država polisa gradova, da? Градова, гледате, и се имате мали енклавички државички кои се под контрола на Руси или под контрола на американци. Значи, моделот е видлив, ние то можевме да го видиме тој модел што се вика. И доаѓаме нели до Југославија овде, кај што ние постојано говоревме дека во Јалта е поделена Југославија на 50-50. Da. Ovako, Jahta je, odnosno svi smo mi to znali, živjeli smo u vremenima države koja se zvala Jugoslavija, išli smo u svi neke škole, svi više manje znamo da je postalo Jalta, dakle dogovor velikih sila savezničkih u Drugom svjetskom ratu, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i ondašnji Sovjetski savez. Jugoslavija je u tom podjeli svijeta nakon tog rata, a to poslije svakog rata tako biva, pa će i nakon ovoga biti tako, da je Jugoslavija 50-50, ali nikada, ni u Hrvatskoj, ni Makedoniji, ni ostalim državama, nije rečeno gdje je ta granica, niti koji dio taj 50-50% ide, recimo, zapadu, Amerikancima i Englezima ili Sovjetima. Podrazumijevalo se da je ta rijeka Drina, što se može prihvatiti, vjerojatno je tako i bilo, i onda je podrazumijevano samo po sebi, iako nikad nije rečeno, da istočni dio, dakle istočno od rijeke Drine, pripada Sovjetskom savezu, a zapadno Sjedinjene Američke Države, odnosno Velikoj Britaniji. Međutim, nije točno. I to je ovo prvi put sad, jer Englezi, jer je i kraljevina i prije toga kneževina je bila veliki geopolitički projekat Engleza. Srbija. Prema tome, pod ti išla je Srbija sa tim i Makedonija, a zapadni dio je pod Sovjetski savez. I zato je hrvatski političar Andrija Hebrang, dakle otac ovoga našega Andrije Hebranga, koji je bio ministar obrane i ministar zdravstva, ubijen zato jer je on htio stvoriti samostalnu
socijalističku, dakle komunističku Hrvatsku državu, ali samostalnu, što je bilo suprotno od engleskoga igrača, odnosno njihovoga pripadnika okultne oligarhije ili njihovoga agenta Tita, i koji je njega dao na vrlo strahotan način ubiti, jer kako oni primisli, nikakva Hrvatska država ne može biti, pa ni komunistička kao takva. Dakle, jedna je nešto posebna priča kada je to o Jalti. Vidite, Admirale, ние постојано велевме дека овој источен дел припаѓа на русите и кога сме говореле за граѓанска војна во Грција, сме велеле тоа Сталин го спречи, не дозволи, но никој не одеше чекор па натаму да каже зошто Сталин тоа го спречи, зошто Велика Британија... А сад видите зашто е спријечио, да. Зато jer Грчка припадала Енглеској. Да. И ние стално сме говорили да су британци, да су американци бацали напалм бомбе тамо, да су то радили за да се uništi, da su uništena građanska vojna во Grcija, Elas, tak i taka natamo. Evo, sada vi, gospodine Efto, možete to eksplicite još bolje pokazati. Vraća se, kad se postavi pravi okvir strateški kako je, a ne onaj lažni. Jer mi sve živimo u lažnim okvirima. Tuka je Albanija, so Kosovo, znači... Tako je, sve to dio iste priče. Sve to dio iste priče. To je oni anglo-saktonski dela... Je. Oni su isto to dio njihove planje. Njima je glavni cilj bio spriječiti da se Rusija, sad govorim o ovim geopolitikama, i Njemačka spoje. To je ključno. To je ključno. I zato se sada doveden Scholz i zato vodi ovako kako vodi politiku. Ali već kad smo na tom području, ja vam predlažem, sa svog stajališta, da ono što su kod vas prijepori prema Makedoncima, mislim, znana je da vam Grci osporavaju ime, da Bugari i jezik, da Srbi uvijek imaju neke pretenzije teritorijalne, ako ništa drugo od Okumanova, i naravno ovaj dio infiltracija Albanaca u zapadni dio Makedonije. Ono što bi ja, ako vi to kažete, da evo, moje gledanje na jezik i Bugare i osporavanje makedonskog jezika. Bugari svojataju da je taj jezik njihov, a da vaš jezik je bugarski jezik. Дека ние сме дијалект на бугарскиот јазик. Da, dijalekt na bugarski. Sada će admiral ovako, dragi moji Makedonci, Hrvati i Makedonci smo svi imali uvijek dobro odnose, Bogu hvala, zato jer smo mi pripadnici Ilira, ilirskih plemena, a to je vrlo važno. Za ovo sada što ću reći, obrnuto je. Bugarski jezik je dijalekt makedonskog jezika, kao što je slovenski jezik dijalekt, odnosno jedan dio, malo dorađen, kajkavsko narječje hrvatskog jezika. Naime, o čemu se radi? Vratit ćemo se malo u dublju povijest tog vremena. Vrijeme ćemo se u vremena Ilira. Inače, Ilir, naziv ilirska plemena koja su živjela od Jadranske obale, čak i Kalabri je ilirsko pleme, dakle današnja Italija, Ilir su bili i na drugoj strani, tako da se zna, zato i naziv od ilirskog imena je Kalabrija, to su bile ilirsko pleme Kalabri. Ovdje su bili Delmati, Liburni, govorim na Jadranu, Histri u Istri, sada ne nabrajam Ardjevci, Hiljeci i tako dalje. Bosna i Hercegovina su bili Dezijati i Breuci i da ne brojimo tamo. Dokleati i druge ilirska plemena. Inače su ilirska plemena vodili ratove sa ovim Filipom Makedonskim i ovim drugim Makedoncima, dakle Makedonski imperij. Sada, u čemu je riječ? Kako su to vrijeme sustav bio, grčki sustav, državnog, odnosno ustroja, političkog ustroja, su bile gradovi polisi. Dakle, gradovi su bili polisi. Na tom području žive ono što mi danas zovemo Grci. Ista, slična plemena su Makedonci. Mislim, oni Filipa II. I Aleksandra Makedonskog. To su dvije istih plemena. Pored njih su živjeli, a to su potomci današnjih Makedonaca, iako imaju veze i sa ovim Makedoncima koji su plemena slična Grčkima ili oni njima. Ja ih ne nazivam helenski, jer će helenska civilizacija nastati tek sa Aleksandrom Velikim. Helenska civilizacija će tek tada nastati. Ne grčka, helenska. Tako je, točno. Sada, u tim vremenima dolazi negdje tamo stoljeće 600, prodiru protobugari. Dakle, plemena
na to područje gdje su obitavali Iliri. Dakle, govorim makedonsko, to cijelo pročine. S jedne strane obitavaju Makedonci, s druge Grci. U to vrijeme je već stvoren Bizant. Bizant je u biti grčka civilizacija, odnosno nastavlja tu civilizaciju, to Bizant. I imaju te takozvane takozvane slavenske, odnosno slavski narod, koji ste potomci vi. Prodiru ta plemena protiv Bugara, koja su pokorila, bili su ratnici. I oni stvaraju jedan državni ustroj i ima nacije koje nastanu na temelju jezika narode. I oni, da bi lakše vladali, ostavljaju jezik koji su govorili, a taj jezik je ono što je danas makedonski jezik. Recimo, nastala je isto tako nacija mađarska, tu su bila hrvatska i ilirska plemena. Oni su samo nadmetnuli, dakle, za razliku od Bugara koji prihvaćaju jezik naroda koji je tu, Mađari, isto, potomci Ilira, nameću svoj jezik. To je, recimo, razlika između jednog kad ide preko jezika. I stvarajući na takav način, uzmajući jezik, ide dalje povijest, ta bugarska, prvo je glavni grad bio u Pliski i tako dalje, oni ratuju sa Bizantom, Bizant sa njima, uspijeva Bugarska osvojiti, proširiti taj svoj utjecaj, imati carstva, prvo je Bugarsko carstvo bilo jače, pa drugo je bilo slabije, ali su uvijek potka ilirska plemena, odnosno jezik što ima. I to dolazimo do sada 9. stoljeća, 10. kada je nastao u tim geopolitičkim previranju. Uvijek su tektonski poremećaji, gdje je bio jedan prostor, a tada se širilo utjecaj politički preko vjere, preko pismenosti, jer to je bio način. Na kraju krajeva i danas se tako radi. Da. I danas se tako radi. Vidiš da je najteži utjecaj preko jezika. To je davno engleskoga, pa onda se utječe na cijeli svijet. Uvijek nastaje nešto što se zove franca lingua, ili jezik koji je prevladavajući, preko kojega se širi neka kultura. Kad se širi kultura, onda se širi svaki drugi utjecaj, pa i politički. Dakle, u ovome slučaju se Grčci postavljaju se jedan interregnum geopolitički i Ćiril Metod iz Soluna, dakle oni su Grci i to oni, da bi proširili svoj utjecaj, ide preko pisma, stvaraju pismo i često se govori na staroslavenskom jeziku, to je jezik vas, Makedonaca, jer se im bili najbliže, uzimaju kao takav, kako je već na našoj strani bilo ovo pismo glagoljica, stilizirano pismo grčko, to je ćirilica, čak ima ponekih znakova iz glagoljice, naravno su to uzeli i idu gdje u taj rasjep prema Moravskoj gore. Nisu uspjeli ni Ćiril Metod. Klement Ohridski, koji je bio učenik od Metoda, vraća se gdje, zato se i zove Ohrid, Klement Ohridski, znajući što znači pismenost. Sad on ima pismo, u to vrijeme morate znati, bila je nepismenost velika, nije smogla. On stvara pismeni identitet i u biti Ohrid postaje za to pravoslavlje i za jezik, ono što će se zvati makedonski, jezik glavni. Dakle, govorimo ovdje, nema Bugara jezik. Znači, makedonski, preko tog makedonskog jezika se širi utjecaj, kao što se utjecaj od nas u 1462. godine, kada je bila velika hereza u Rusiji, nisu imali ni pismo, ni Bibliju, onda je došao naš glagoljaš, Benjamin svećenik, Dominikanac, i preveo Bibliju Vulgatu Svetog Jeronima na ruski jezik i tako je nastala ruska pismenost i proširila se dalje. Mislim, govoriti koliko je to sve skupa vezano. Dakle, odgovor suma sumarum, mogu se zaključiti da je makedonski jezik autentični jezik, a da je bugarski jezik samo jedan mala dijalekt, tako je. On je dijalekt toga. Dakle, obrnuto, dragi moji Makedonci, kad vam dođu ti da vas poniknu ili pa nas poništavaju i da vas omalovažavaju, ali to je uvijek tako bilo kroz povijest, ali ste se vi održali. Ali zamislimo ovako, kako bi se vi mogli održati kao što i mi Hrvati smo se održali. Pogledajte kako je naš pogled, a vi ste mali. Manji čak i od male Hrvatske. Pa zato jer smo imali jezik, svoju duhovnost. Mi smo imali ovo pismo, imali smo bogoslužje ne na latinskom, nego
na glagoljaškom mjestu, dakle na svom jeziku, a vi ste, zahvaljujući Klementu Ohridskom, sačuvali tu svoju duhovnost i mogli ste je širiti na tim prostorima. Dakle, mi osvijestimo svoj identitet. Kad osvijestimo svoj identitet, onda će nam biti se lakše boriti protiv svih mogućih dušmana. Admirale, imate една реченица која во некој интервју ја кажувате дека шефот на Тито, на Анте Павелич, е во Лондон. Сега продлабочивте тезата и велите дека таа 50-50 поделба на поранешна Југославија одела така што источниот дел бил под контрола на Лондон, а западниот дел Словенија, Хрватска I Crna Gora, dakle Jadran, Moskve. Дека е под контрола на Москва. Да. И всушност главниот конфликт во време и на Информбюро и на све праќање на Голи оток е всушност тој конфликт, нели? Чистење на едни или на други на тие два дела кои се на таа 50-50 поделба. Сакам тука и да го додадам и делот на секојаш близината на Павелич со движењето ВМРО, а тоа е ова што се вика Ванчо Михајлов, Ванчо Михајлов, да, ВМРО, да. Кој живее во време на Втора светска војна тука, па се враќа 44 година кога се распаѓа бугарската фашистичка, нели, окупација на Македонија, гледа дека не може да формира независна македонска држава и се враќа повторно тука во Загреб. Како тоа ќе го дефинираме? Тоа британско влијание. Посебно ми е битно за Србија, бидејќи оние продаваат приказна дека Вучич е руски човек на Путин, па он спроведува агенда на Путин, а Вучич спроведе агенда кај што Косово е независно, кај што им даде све на албанците на Косово и така натаму. Evo, drago mi je da ste mi postavili vas to pitanje, jer to muči i kod nas, to muči u Makedoniji, pa najviše u Srbiji. Tako je. Sad kad mi dođe, ja volio i o tome, da vjerojatno me porazgovarate, što ja to i govorim. Kao što su Tito i Pavelić bili igrači Londona, jedan i drugi, svaki ima jednu zadaću, ja to vrlo jednostavno ne govorim. Pavelić ima zadaću da kompromitira ideju Hrvatske države, a onda na tom kompromitaciji Tito ima zadaću da ubija Hrvate, da ne poglavito njihovo svećenstvo, uključujući i primasa Alojzija Stepinca. Dakle, to je dio priče. Uvijek ta okultna oligarhija ima iste matrice. Ona se ne miče o tome, ni to nema nekih novih ideja. Oni sada kad su izgubili rat, oni nemaju nove ideje, osim druge dionice rata. Nismo još o trećom, ali govorit ćemo o trećom. Govorit ćemo o trećoj dimenziji rata. Sada, postoji plan Velika Albanija. To je plan američki. Vrlo jasno. Dakle, to je američki plan. U taj jedan od mnogih novih proširenja sukoba, kada je u pitanju Europa, je ovaj dio drugoga plana, rekli smo ga, Poljska, Baltik plus Rumunjska, Bugarska, Makedonija i Moldavija, to je taj dio, i ostatak Europe, a drugi dio gdje može biti, to je stvaranje Velike Albanije kao projekta američke geopolitike. Naime, nije ništa nepoznato, nacrtane su i karte, dakle nema to, ulazi znači današnja Albanija, Kosovo, zapadni dio Makedonije, općine Bujavac i Preševo u Srbiji, jedan dio Crne Gore, poglavito prema Ulcinju, i sa druge strane čak jedan mali dio Grčke. Zašto je to? Dole Epir. Da, do Epiro, da, točno. Sve smo, to je ta, treba biti Velika Makedonija. Albanija, Velika Albanija, ispričavam se. I zato je napravljena ova zračna baza koja se radi, čak i pomorska, u Albaniji, kao u dubini prostora. Rekli smo baza vojna velika u Rumunjskoj i to je taj dio što može biti. Zašto je taj projekat velika? Šta znači dubini prostora, recimo? Pa dubina prostora, dakle, ako ovo bojišnica, dobro. Baza u Rumunjskoj je na prvom crti. Dobro. Ali uvijek vi morate zrakoplovstvo imati iza, jer ono daje potporu ovim snagama koji su na prvom bojišnici. Ne grade se zračne luke ili aerodromi na prva vrlo. Na prvo, da. Vrlo jednostavno. To je vojna strategija, to je vrlo jasno. Za da ne bi uništeni Tako je, u prvom udaru, da, točno tako. Sad se vratimo, znači, ovo veliko ban. To je zato iz toga razloga što nakon Ukrajine sad Rusija ima mogućnosti izravno projecirati moć na sredinu Sredozemlja. A što je sredina Sredozemlja? Jadran, Otrant.
A Otrant, odnosno Jadran, je četvrta gravitacijska točka, to se u geostrategiji tako zove, koje su ključno određujuće, a samo 17 takvih točaka ima na svijetu, cijelom svijetu. I ona velesila koja uspije kontrolirati sve veći broj od tih 17 točaka, ona je svjetska velesila. Ona je znači četvrta. To je četvrta. 4 u Europi, nabrojit ćemo i da ih zna u Makedoniji. To su La Manche, Gibraltar, Bospor, Dardaneli, Otrant i Jadran. Dakle, Jadran, 2/3 Jadrana ko kontrolira? Hrvatska. Dakle, Hrvatska se, pa to moji ne znaju, ja to njima mogu uzalud pričati, to je jedini ono koje je uistinu razumijevao, to je bio Tuđman, predsjednik Tuđman. Ovo o čemu sad govorim, ovi ne razumiju ništa od ovome što se govori. Dakle, 2/3 Jadrana, dakle, mi kontroliramo tu četvrtu gravitacijsku točku. Otrant s jedne strane Italija, s druge strane Albanija. Zato oni sa Velikom Albanijom hoće kontrolirati tu četvrtu gravitacijsku točku. Znači, ne Hrvatska tu Ne, Hrvatska je zbog površine Jadrana, jer Jadran se najviše uvlači u evropsko kopno. Recimo, Hrvatska je jedina, nema druge evropska država koja je istodobno srednjoevropska i sredozemna. Odnosno mediteranska država. Nema ni jedne druge. Što to znači? To znači da u geostrategiji sve vežeš na sebe od ovoga Skandinavije, Srednje Europe kompletne, jer je tu središte. I čak ovaj cjelokupni transsibirski koridor. Sad bi onda trebali ići na područje koridora jer oni su vrlo važni u geostrategiji. Ali vratimo se... Arteriji. Arterije, dakle, oni su krvotok. Vratimo se ovoga, znači te 4 stožerne točke. I sada je bitka za tu četvrtu, jer La Manche ko kontrolira? Velika Britanija. Velika Britanija. Ko kontrolira Gibraltar? Velika Britanija. Dobro je točno. Ko kontrolira Bospor i Dardanele? Sad ovako. Budući da Rusija ima hiperzonično, hipersušno oružje, koje je između ostalog i na podmornicama, a sad je u Ukrajini testiran Cirkon, Kasinhovo 6-7 katova pod zemljom, ove zapadne, uključujući Amerikance i ove, kako se zove, Poljake ubili, pa ubijen je ovaj njihov general, sad prije 2-3 dana, mogu kontrolirati projekciju moći imaju Rusi. Do juče, do pojave hiperzvučnog, hipersoničnog oružja nisu imali. Gibraltar, budući da su Rusi gdje? U Libiji i Alžir, koji sa njima osporavaju moć na Gibraltaru. Bospor, Dardaneli, jel imaju dobre odnose Turska i Rusija, Erdogan, tako je. Evo ga, ne treba biti posebno, ne znam, čovjek. Pa Rusija te vlaga tu Dakle, promijenila se paradigma, samo što vi to ne znaju da je se to promijenilo, ili ne žele znati, znaju oni samo se ispiru svima nama mozgove. Dakle, promijenila se ta paradigma i taj Velika Albanija je jedan od velikih izazova koji mogu ova okultna oligarhija pokrenuti novi rat, jer on neće stati. Ono što bi bio veliki rat, a to je već znano Tajvan, a tada je rat izravno između Kine i Sjedinjenih Američkih Država na Tihom oceanu, oni će to izbjegavati, molim. Novija dve, kako vi kažete, 3 golemi grupi. Grupi, da. Znači, Tajvan bi bil na 2 golemi, Kina i ova... Tako je, bilo bi na golemi, da, to sve što velike. Bilo bi taj veliki globalni sukob, to je borba za Tihi ocean i to bi uistinu bilo ono što se zove... Big Bang, znači... Dobro, veliki udarac, veliki zvuk, da. Ja to zovem tektonski poremećaj, veliki geopolitički, geostrateški, u ovom slučaju i vojni. Mirele, mnogo mi je važno ova tuka, sad ki vi postavim 2 prašanja, za da možemo da napravimo. Австро-Унгарија, да биде голема сила, мора да има излез на море, единствен излез на море му го возможува Хрватска дели дел на Словенија. Не можеш би без мора, да, не можеш би сила, да. Да, посебно бидејќи Јадран стига најдлабоко во копното на Европа. 2 пристаништа ви се тама важни, Пула и Риека. Едното е главно австриско, Виена, второто е главно Будимпешта и денеско го слушам. Риека, да. Риека е била за Маđаре. За Маđаре. И ви дојде конфликтот за Копар и оној дел на Пиран и така натаму, Пирански залив, проблем Хрватска и Словенија, кај што всушност Риека и Пула се стават во втор план, нели сакат они Копар да го направат, па излез на море, па Трст горе и така натаму, Значи тоа е еден. Втора работа, очигледно дека
повеќе англосаксонците веруваат на албанците него на хрватите, бидејќи во таа поделба 50-50 Хрватска одела и западниот дел кај Русија, и источниот дел вамо со Албанија кај американците, и сакат влезот на отран, преку влезот на отран вас хрватите да ве држат под контрола, нели? Апсолутно, точно. Преку албанците, и клучно е вамо доле Босфор со Ердоган, бидејќи русите влегува во Прва светска војна за да може да го врате. Vidim Vasko, kada bi polagali nekog iz područja geostrategije, tada bi dobili najvišu ocjenu. Zbog ovoga sada u situaciji svaka čast. Što ste ti lijepo opisali, ja samo mogu to reći da, to je tako, mogu samo malo još više obrazložiti. I dobro ste rekli, zato ti je ta Saudijska vala ili Piranski zaljev, naime u čemu nisam dovršio riječ, a to je vezano za ovo sad što ću reći. Dakle, Velika Albanija bi zaustavila projekciju moći Rusije nakon Ukrajine, a taj rat na razini strategije završen, pobjeda Rusije, zato oni idu na drugu dionicu. A drugo je kineski put svile, ili put i pojas, koja ide od Kine, a to je onaj stari kineski put svile za koji je zaslužan jedan Hrvat, a to je Marko Polo. I on ide i završava upravo u Savudrijskoj vali, odnosno Piranskoj zalivu, odnosno šire u Rijeci. Ja sam to napisao 2005. godine u svojom knjizi koja je napisana 2004. a izdana 2005. u Gospodari kaosa. I oni bi tako sa tom Velikom Albanijom, oni to predmijevaju, dakle prepostavljaju da bi zaustavili projekciju ruske moći i da bi prekinuli kineski put svile. I zato je sada ide novi projekat, zato je ovo što se događa u Gazi. Dakle, opet je potka geostrategije, odnosno geopolitika. Njihova ideja američko-izraelska da se stvori alternativa kineskom putu svile, koji bi išao od Indije, Saudijske Arabije, Izraela i opet završio u istome dijelu, a to je Saudijska vala, odnosno rijeka. Zašto su sada, recimo ja isto ovima našima govorim, prvi put sam to rekao. Srbi uvijek imaju veliku Srbiju, svojataju sve Hrvatsko, između ostaloga nikoga drugoga nego velikoga Boškovića, mislim to je nosens, ali to je srpska politika takva, to je njihov problem, više nije naš, ja ga ne vidim kao naš problem, nego njihove frustracije na neki način. Mađari, ovo je nedavno i Orban govorio o Rijeci kao njihove, tako je. Karta njegova, karta ima. Ja kažem, što mi se uopće obazirimo pozornosti na Srbe i na Mađare? Zašto mi ne govorimo o hrvatskim zemljama? Zašto mi ne... A hrvatske zemlje, ako oni govore, zašto mi ne bi govorili? Pa pogledajte naš oblik. Kifla. Znači, da je svak nešto odgriza od hrvatskih zemalja, a Hrvatske su zemlje do Alpe, Hrvatska je zemlja dok je došla vojska Bana Josipa Jelačića, a to je pred Budimpeštu, a ne zaboravimo da ta mađarska nacija, 3 prezimena, najbrojnija su hrvatska. Dakle, Horvat, najbrojnije. Drugo je Kovač i treće je Kaša ili Kašić. Prema tome dovoljno govori. Zatim, Bosna i Hercegovina, Hrvatska djedovina, Hrvatsko kraljevstvo. Zadnji kralj bio je Stjepan Tomašević, odnosno kraljica Katarina Kotromanić-Kosača, koja je zavještila Svetom Ocu jer je umrla bez nasljedstva, da on, dakle rimskom papi, da on kada dođe za to vrijeme imenuje hrvatskog kralja ili kraljicu. Današnja Crna Gora se nekada zvala Crvena Hrvatska. I tako dalje, pa prema tome to su sve, čak i Sandžak je bio, odnosno nekadašnja Raška. Prema tome možemo mi govoriti o tim zemljama. Zašto Makedonija ne bi govorila o makedonskim zemljama? Pa onda bi valjda došao to da ćemo mi graničiti. Mislim, gledajući objektivno ovako malo, ne, to je malo šale, pa će reći, evo ga opet nekakvi veliki Makedonac i nekakav veliki Hrvat. Da. Ne, ako ćete vi povijesne zasade vraćati u svoju geopolitiku, zašto mi ne bi vraćali svoje zasade povijesne u svoju geopolitiku? Dobro, ako ti imaš politika hrabrosti, to je pitanje. Da, treba razumijevati stvari da bi se mogla imati i onda imate odlučnost da se ti suprotstaviš. Jer ćemo ovako nestati mi Hrvati, nestaćete vi Makedonci i ovo je poruka Srba, nestaći i Srbi. Naime, nestaće Evropa. Koga oni supstituiraju? To je treća dionica rata o kojem govori. Kada ne uspije, kada izgine ta katolička pravoslavna mladost, nakon ukrajinske pravoslavnih,
onda će ovi što je promijenili potpunu sliku, etničku Europe, muslimani, zato i dolaze ove najmanje ove migracije mladi, koje to su vojni potencijal. Treba da upopolno. I u trećoj dionici su taj plana koji treba trajati 30 godina, onih muslimana koji ima u Rusiji, da unutar izvani, po njihovom zamisli u tom trećom dionici slome Rusiju. Evo, to je plan dio. Sa tim nestaje kršćanske Europe, i onda oni misle, jer ovaj cijeli boj je protiv Krista. A 54. godina je 1000 godina nakon raskola crkvenog. Mene pitaju i ostalo, treba li ujedinjenje crkava? Kako ujedinjenje? Ne treba ujedinjenje crkava. Pa nas je Krist ujedinio. Koliko je vas pravoslavne Makedonce i nas katolike Hrvata ujedinio? Pa Krist. Pa da li se vi križali ili Srbi pravoslavni, a oni još trebaju iz Svetoslavlja izići u pravo pravoslavlje. Oni imaju ideologiju, Svetoslavlje je ideologija velikosrpska, a ne ispravno ispovjedanje kršćanske vjere pravoslavlja. I kao takvi treba sačuvati. Krist je ujedinjenje. Da li ćemo mi se križati sa 5 ili 3 prsta? To je manje bitno. Bitno je križ. Krist je ujedinjen. A da li ćemo mi lijevim ili desnim putem doći do Krista? Još je bolje da ima različitosti. Čak i bolje. Dakle, drugčiji način. I to je zalog. Dakle, obnova kršćanske Europe je, zato ja i govorim o stepsko-adriatskoj civilizaciji, gdje će pravoslavni i katolijski pravoslavni biti dignuti, vratiti Krista ono gdje mu je bio, gdje mu je bilo mjesto. Dok je Krist bio u Europi, tada je Europa dosegla najviše civilizacijski doseg u svim područjima, od znanosti do kulture, pa može se usudimo reći i do politike. I to su ta vremena za koje treba živjeti i za koje zato ja govorim i pričam, pišem knjige, i zato mi je puno drago da u Makedoniji mogu čuti nekakva moja razmišljanja. Može li тука чисто да можеме да направиме, да анализираме? Од кога се распаѓа Советскиот сојуз на тие 16 или 18 поранешни советски републики, главните конфликти во Русија се во они кавказски, касписки... Кавказски подручје, да, реално. Дури во рамки на поранешната советска армија се велеше дека вие не може да бидете маршал на советската армија или да бидете началник на генералштабот ако не сте биле генерал во една од овие 3 касписки држави, Ерменија, посебно Грузија или Азербеџан. Па дури Дмитрий Азов, последниот маршал, нели, началник... Добро, тоа е све око Касписког језера или гора. Базен, нели тамо. А после доаѓа прва па втора чеченска војна, па врз бранот на прва втора чеченска војна, нели, Путин се... Да, дигао политички. Се политички се дигнува. Пробаат токму преку Чеченија, Ингушетија сега и така натаму да ја растурат руската војна. Кој гледа дека тоа не оди, подоцна пробаат преку Украина. И на крај велите третата фаза ќе биде преку тие муслимански републики или државички внатре во Руската Федерација да го срушат Путин и да срушат Русија. Таџикистан се овие 4 луѓе што прават во оној центар во периферијата на Москва, што убиваат повеќе од 130-140 луѓе. Значи точно го гледа и сакат да ја вклучат Турција во целата таа битка, бидејќи тие преку територија на Турција влегуваат на територија на Руската Федерација. Па uvijek je išao u povijest i stvaranje Ruskoga carstva i odnosno događaja uvijek ide tu. Na kraju krajeva, zašto je to tamo? Spomenuli ste Armeniju. Gdje je Arafat? Ararat. Gdje je Ararat? Armenija. Dobro, on je sad u Tursku, to je Armenija, to je nekada bila Armenija. Dakle, zašto to govori? Zato jer je po Biliji tamo bio raj. Raj, kada se smješta, to je taj dio. Kaspijsko more do Sredozemnog mora, to je taj dio. Se smeta дека Ноевата марка... Zato je kroz taj dio, kroz povijest, recimo područje, zašto je nastao, što je vrlo važno za razumijevanje, ali to nije sad dio naše današnje emisije, Kaganat, Hazarski Kaganat, kojega će poslije, prije će biti Hazari, to su isto turkijskog podrijetla, koji će poslije uzeti hebrejsku vjeru, židovsku vjeru, ali oni nisu potomci biblijskih Židova i on će se raširiti diljem svijeta do Sjedinjenih Američkih Država. To je istata teritorija. Da, ista ta teritorija. Zašto? Jer je to ta teritorija koja se biblijski smatra. Ali zašto se ona smatra rajem? Zato jer tamo ima sve što je potrebno čovjeku,
pod A, to je voda, to je zemlja, dakle da možemo, to je šume, to su minerali, svi mogući sve što ima. I što je vrlo važno, to je područje u geostrategiji, govori sa stajališta geostrategije, koja veže istok daleki s Europom, Afriku sa sjeverom. Zato je to. Tukaj je. Zato je to. I tu se odvijaju sve bitke. Južnije je malo ono što se zove Sveta zemlja, Jeruzalem. To je središte, gravitacijsko središte geostrategije svijeta. Dobro. Zato je sve tamo nastalo. Može li nešto da... I ono će biti, i ono će se tu završiti. Inače, zapamtite, molim vas, samo ovo što ima Vasko, samo da ovoga, ali će kad ja napisao s tom knjigu, završena bitka će biti u Africi. U Afrika. Afrika, da, zbog neokolonializma. A sada, evo... Знаете што сам да прашам? Гледате, и Наполеон тргнал кон Русија, и Хитлер тргнал кон Русија. Значи, ние немаме обратен пример да речеме, не знам, Петар Велики или некој претходник на Петар Велики да тргне на Мадрид или на Париз. Па мора да исчезне овој хазарски каганат, да се формира мокната руско кнежество, подоцна руска империја и така натаму. Па конфликтот на Русија со Турција, значи со Османлиското царство, па кримските војни, па затоа за русите се толку... Да, кримска војна. Гледате, секогаш тој дел е многу битен. И Наполеон стига нели до Москва и Хитлер доаѓа таму, значи тој дел кај што сега се води војната, всушност изминате 200 години главните битки se vodi tamo, da. Ovo sve ste dobro, dakle, još od... za Evroaziju... Kaganat Hazarski je, koja je bila veliko carstvo, jer u prijevodu Kagan ili Kaganat, kad prevede, to je carstvo, car, vladar... Mora da iščezne za Rusija da počne da raste. I onda su se ovi Hazari sa hebrejskom vjerom, dakle, to je na neki način derivat hebrejske vjere, nisu oni izvorni biblijski židovi, poslije diljem svijeta imamo, utječu sve od bankarskog sustava, medija, sad da ne govorim o tome, na kraju krajeva i Zelenski je Hazar, potomak Hazara, na kraju krajeva govorim, i to je istina i oni ne mogu, u 10. stoljeću su taj kaganat, taj veliko, prvo su Svjetoslav, prvi ruski knez, uspio razoriti, odnosno poništiti, a do kraja je to uporištenje doveo njegov sin Vladimir Veliki. Zato je ta ime Vladimir toliko u ruskom jeziku, pa imamo danas dva Vladimira, ratu jedan protiv drugoga, jedan se zove Putin, a drugi se zove Zelenski. Volodimir. On je kršten kao Vladimir, a nikakav Volodimir i tako dalje. To je poslije, ta promjena imena, to je meni smiješno, ne možete vi nešto što originalno mijenjate, to govorim, tako kao što i ovi Bugari hoće uzeti makedonski jezik, proglasiti da su oni ti glavni jezici, pa oni nisu govorili tim jezikom. Tako da su sada ta vremena i oni su pokušali, počevši od teutonskih vitezova, pa onda na Napoleona, pa krimskih ratova, pa Hitlera, da sruše ovo. To bi bila nekakva, nazovimo to, osveta za to kazarsko osveta za hazarsko carstvo, da, za carstvo na neki način i to je očigledno je tako, međutim ne može se to... Znači považno im je, znači mnogo im je važno. Apsolutno je ono važno. Ne može ga prostati. Opet se vraćamo na duhovni boj. Sve je potka duhovnosti. Sve je temelj na duhovnosti i bitka zato ko ovlada duhom, ta ovlada i tijelom ljudskim, a i sa tim i narodom, ko ovlada duhom naroda, njegovim jezikom, njegovom kulturom, ovlada i njim i to je ono bitna stvar. Dakle, sve se odvija, glavna bitka se u tom vanjsko-strategijskom krugu ili duhovnost odvija, a ne u ovome što nam oni stavljaju unutarnji krug, odnosno da mirujemo po zemlji, odnosno u pogled ležeće ovce. Mi smo dovedeni u pogled ležeće ovce, što zato su najzaslužniji mediji. Нерале, гледате, не се откажуват од тие своји стратегии и тие своји правци, кои можат и со векови да ги има ставено под тепих или да им дадат некоја нова форма. Гледате, прва крстоносна војна, втора крстоносна војна, па одење, па губење, па муслиманите го заземат, не знам, Ерусалим и така натаму, и тогаш доаѓаат некоја форма тамо да биде направена еврејска држава. Па Трамп, нели, на крајот на неговиот мандат ги натерува и србите и косоварите да ги префрлат своите седишта од Тел Авив во Ерусалим, нели,
Znači, to je golem pre. Pa sad imate ovde v Ukrajina, kaj što samo razni formi na vojni imale. Pa Napoleon, pa Hitler, pa bitkata su to i Hazarske Kaganate, to je to područje, to je ta... Pa znamo da jedan kraj, već kad spominjamo Hitlera, išao gore, jeli, na nekadašnji Leningrad, pa jedan na Moskvu, a glavna je bitka bila Stalingrad. Opet je to taj dio, dakle, opet se vraćamo, to se zove gravitacijska geostrateška točka, taj prostor, nekada biblijski poznat kao percipiranje raja. Volga, so nezinata delta, koja se vljeva v Kaspijsko more, znači to je... Volga je najveća europska rijeka. Ja, taka je. To dovoljno govori, ako je nešto, a voda je taj izvor, voda je života. Naše tijelo je koliko je, 90 i preko posto vode. Isto kako i svjetlo. Pa nema bez vode, nema ništa, život nastaje tamo gdje je voda. Samo ta dva elementa O i H. Samo što ova jedan O i dva H, eto života, to je dijelo onoga gore, Boga stvoritelja i Bogu hvala da se mi klanjamo, čuvat će ova vremena, koliko god ona pogibeljna bila. Ja čujem to često Treći svjetski rat, taj Treći svjetski rat je bio hladni rat, je zvao se hladni, zato ja sam napisao sad vrući mir. Jer mi to možda živimo u miru, a živimo u ratu, a mi ne znamo da živimo u ratu, jer je to oblik asimetričnog rata. Pandemija izmišljena korone virusa, napisao sam knjigu Čovjek robotu nalik ili koronavirus tragovi zla, je asimetrični rat, odnosno biološko ratovanje, gdje treba završiti i završilo je nažalost sa mRNA cjepivom, a ta mRNA cjepiva ovih ostalo, nikakva to nije teorija zavjere, to se zna znanstveno, mijenja genom čovjeka i onaj koji primio cjepivo nije isti čovjek. Zašto, na primjer, sikoš koje je nešto različno, ko narekao teorija na zavjeru, da. Zašto to, na primjer? Kako vi kažete u Makedoniji? Teorija na zagovor. Zašto sekoš koje neko je razmislio različno, to je teorija na zagovor. Zato je već pojam teorije zavjere, evo za makedonski gledatelje, je nastala, prvo moramo, da bi razumjeli neke stvari, treba bi definirati. Evo, razumni ljudi prije nego što počnu razgovarati, da se ne bi svađali, oko predmeti neko razgovor, a mi to definiciju, pa se složimo definiciju i onda ćemo raspravljati, sve u redu. I doćemo do nekoga razumnog odgovora. Naime, teorija, prvo mora se znati kad je pojam teorije zavjere ili teorije urote, što bi rekli mi Hrvati, dogodio se. Dogodio se 1963. godine nakon ubojstva američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. A Kennedy, ni dan danas je li otkriveno kako bio? Ne. 100 teorija, snimljeno, ovoga, ona nikad ništa ne znaš. Kuba, Sovjetski Sojuz. Evo ga vidi. To je namjerno, to je determinirani kaos. To se zove točno determinirani kaos, da ne dođete do rješenja i odgovora. Naime, zašto on ubijen? Vrlo jednostavno. Glavna snaga okultne oligarhije američke koja drži državu koja se zove Sjedinjene Američke Države u svojom šaci kao veliku batinu koja ga je, između ostaloga, to se zove duboka država, jedan od tih elemenata je federalne rezerve. A federalne rezerve je privatna tiskaonica novca. Dakle, država koja se zove Sjedinjene Američke Države nema svoj novac, nije dolar njihova valuta te države. Ona bi bila da je ona ga tiska. Ali ga privatna tiskaonica, pa ga prodaje državi koja se zove Sjedinjene Američke Države za $1.10. Dakle, 10% zarađuju odmah, samo što tiskaju. Zamislite koji je to novac. A onda ta država, jer imala je vojsku najmoćniju, imala je politiku, imala je sve ostaloga, imala je masovnu kulturu, jedan od glavnih elemenata toga je Hollywood. On mijenja slike, filma, on sve to stvara, zvijezde ove ili one, ali šalje poruku i svima nama mijenja percepciju poimanja svijeta i života i tako dalje nameće. Mogla je tući kao velika batina, međutim sad kad su druge dvije batine nastala, jedna Kina, jedna Rusija, to više ne može. I to je sadašnja paradigma ovog svijeta. I onda je došao predsjednik Kennedy i on do tada, dakle do 60. godine, na novčanici, evo uzmite, novčanicu $1 da ima onaj znak masonski piramida sa onim svevidećim okom, piše federalne rezerve. Dakle, da je oni tiskaju. A kad u vrijeme njegovog mandata predsjedničkog ne piše Fed, nego piše United States of America.
A kada je on ubijen, onda ponovo i do dana današnjega piše FED. Mislim da je to sad objašnjenje zašto je on ubijen. Sad, da se ne bi otkrilo, onda napravite taj determinirani kaos, da nikad to ne otkrijete, pa onda ubio, onda nekakav pucao, uopće nije bitno ko je pucao, on jadnik čak nije ni pucao, ona je Osvaldija posjećan, onda je tog Osvalda ubio nekakav kriminalac koji se zvao Rubi i tako dalje. Onda su medijski toga predsjednika, dok je njima odgovaralo, dizali u nebesa kao oličenje hrabrosti, veličine, ljepote, ovoga i onoga. Kad je prošlo jedno izvjesno vrijeme i tada nastane ta teorija zavjere, svi koji idu ispitati što to je, odmah ga proglašiš teoretičar zavjere, teoretičar urote i onda on nekakav čudak, izmišljen, tako dalje. Ta će se pojam, inače nastao, kao što vidimo, psiholingvističkim reprogramiranjem, do dana današnjega i on je danas aktualan. Ako nešto idete preispitati ili govoriti drugačije sa čvrstim, jasnim dokazima, recimo za pandemiju, tu takozvanu izmišljenu, a iako bolest je laboratorijski napravljena, između ostalog jedan dio o korone virus je nastao u OA30 biolaboratorija u Ukrajini. Jedan dio i tako dalje. Onda vas, kad vi to govorite, prilijepi etiketu zavjere ili urote. Dakle, ona je nastala u vrijeme, nakon ubojstva predsjednika Kennedyja. Evo, to se vrijeme. I kad je prošlo vrijeme, onda je Kennedy počeo one priče do dana današnje, da je on bio naštarije, da je s kriminalcima, pa su bacili onu glumicu Marilyn Monroe i, ne znam, prostitutke ostale i slično i tako dalje. Ko što sa prostitutkama rade i sa današnjim Donaldom Trumpom. To su sve iste priče. Nažalost, okultna oligarhija nema novih, ona neprekidno reciklira iste metode, dakle nema novih metoda, nego uvijek iste reciklira u nekim drugim okolnostima, nekim drugim vremenima. Тависток, центарот во Тависток. Гледате, Србија и Македонија, посебно под некој удар во изминатиот период, почеток на мај имате две грозоморни масакри, 9 и 10 младеноваци Белград, ова е школа Рибникар, некаде крајот на ноември минатата година едно брутално убиство на 14 годишно девојче кој крена Македонија на нозе, Љупчо Палевски Палчо се нарекува. И тоа е создавање на една состојба на страф, една состојба на неизвестност. Модели на Тависток можеме ли да видиме ние во делувањето? Dakle, za gledatelje, што би значило тоа? Tavistok je institut pored Londona, gdje je za psihološko ratovanje pretežno. I sve ovo što se tiče psihologije ratovanja izvesli tu. Sve ove priče, recimo od trovanje Skripala, onda cjelokupni događaj od Novalnema, sve dio Tavistoka. Tavistok je izmislio i Beatlese, da bi sa njima došla i droga i da bi se uništila zapadna mladost. Dakle, dakle, u Tavistoku su nastali Beatles sa onom svojom glazbom i sve ostalo, dignuo je na vrh, najpopularniji, sve su to dije. Tako je. I između ostaloga, recimo, nekak poglavito ratovanje, poglavito ovaj dio kako mase umrtviti. Su oni testirali na 30.000 svojih vojnika. I znate koji je to uzorak 30.000 vojnika kad vi imate jedan eksperiment. I 3 čovjeka su, a ne 30.000. Znači, kako ćeš se to postići, kako umrtviti, kako ima šok. Jer oni neprekidno proizvode šok, odnosno proizvode strah. To se točno zove u tom asimetričnom ratu proizvodnja straha. Ima proizvodnja determiniranog kaosa, proizvodnja straha i proizvodnja pristanka. Dakle, morate izazvati šok da bi onda vi ponudili rješenje. A to rješenje je takvo kojega u normalne okolnostima nijedan narod, nijedna država ne bi prihvatila. Ali je neprekidna proizvodnja straha. Pa je proizvodnja straha sa pandemijom, pa je danas proizvodnja straha sa tim takozvanim klimatskim promjenama. Jel' tako? Uvijek nekakvi crveni alarmi. Evo ovdje u slučaju ovih ubojstava. Dakle, ubojstvo djece, još djece u školi, i to nasumično, je strahotan šok. I onda se dogodi u Makedoniji, a poglavito u Srbiji. Dakle, po meni to je poruka da u Srbiji nisu ispunili njihova politika, a njihova politika znaju Vučićeva politika, a to je, on je poslušnik Brisla, kao što je naš predsjednik vlade Plenković, isto tako.
Neću uspoređivati sa drugim svjetskim ratom, nego samo ovo. Vučić je London, tako? Da, sa tim je London, da. I on glumata, on je priznao. Pristanje Kosova, on je priznao, samo se tu, onda se fura, što bi mi rekli ovdje, poziva na Rusiju, utjecaj Rusije kao je on to igrač, dakle da bi se on održao, očigledno je umješan u tome, ne može mu se reći da to nije, ali u Srbiji znaju, bar ova intelektualna elita srpska koja razmišlja normalno i na pravi način, znaju za to, a onda znaju ovi drugi Srbi i onda su ti drugi Srbi, obični, nazovimo tako narod, rekao, slušaj Vučiću, ako ti to napravi, obznaniš, onda će ti sveća dogoreti. Dakle, drugim riječima, to pogađa koliko se igre igraju, a opet se ide proizvodnja straha. I zašto ja to govorim? Zašto bi mi bili? Ajde, recimo. Posle strah dolazi pristanak. Ili posle strava dolazi... Pristaneš na sve, da. Tako je. Znači mora se sozadi strah da Srbija da prihvati... Da prihvati to. Pa vidimo u koje se vrijeme to ubojstvo strahotno dogodilo u Srbiji. Upravo ono kad je bila dvojba da on kaže Vučić, evo možemo ti izvesti šta god hoćemo, ti moraš dalje svirati, odnosno plesati po onom notama koji ti mi daljemo. To je poruka njemu bila. To je samo nekoliko mjeseci posle Ohridski dogovor koji Kurti i Vučić ga pravi v Ohridvo prisustvo na međunarodnom... A evo sad, kud veće priznanje može biti ako ovi mogu doći sa tablicama Kosova. Pari dinari ne važa tamo. Onda idu vozu sa automobilom sa kosovskih tablica. Pa kući, to je priznanje. Sve ima dadano, znači sve ima dadano. Ali to je zamazanje očima da ti ne bi vidio pravu stvar da se to već dogodilo. Ali su vremena mijenjaju. Paradigma rata i pobjeda Rusije protiv kolektivnog zapada na području Ukrajine, jer taj rat je posrednički rat. Ono što se oni zovu proksi rat, je zapada, 50 zemalja u kojem je nažalost i Hrvatska. A i Makedonija, je li tako? Tako je. Samo mi smo više inkorporirani nego što ste vi, što je bolje, protiv Rusije na području koje su za Ukrajinu. Do posljednjeg Ukrajinca. Evo, to je taj rat, ako će se definirati toga. Dobro, admirale, vi govorite za 6. dimenzija na vojuvanje. Jeste. I, znajte, luge to ne može to da go znaat, бидејќи не се војни експерти, не се стратези, не се аналитичари. Koja je ta 6. dimenzija? Ovako, 6. dimenzija postoji, nisam i ja definirao. Možete da objasnite. Samo što ljudi koji imaju komentatori koji nemaju nikakve pojma, evo sad su u zadnje vrijeme umukli. Kad sam ja prije 2000 godina izašao sa emisiju koja ima gotovo 850.000 pregleda, godinu dana kasnije ili prije godinu dana, ima 650.000 pregleda. Evo sad ova emisija već je u nekih 6 dana prešla 350.000 pregleda na podcast Mrežnica. Ovo je na Velebi ćemo vidjeti što će biti, već ima preko 160.000 pregleda. Dakle, drugim riječima ljudi gledaju, ljudi su željeli da ide. Jest, ja sam napisao knjigu koja se zove Suvremeno umijeće ratovanja ili Vremena jata i rojeva. Knjiga će sada uskoro izići. Naime, prije 2500 godina Sun Tzu je napisao Umijeće ratovanja. I Sun Tzu, ova knjiga, ta koja se zove Umijeće ratovanja, je najčitanija knjiga na svijetu, najprevođenija, više od Biblije. Biblija je za kršćane, a ovo je univerzalno za sve. I mnoga načela koja su on postavio vrijede kroz svu povijest, evo već 2500 godina. Međutim, on je pisao u vremenima druge dimenzije rata. Dakle, druga dimenzija rata je rat na kopnu. Da li se to je kopno, pa bio na ravnici, bio na brdu, je druga dimenzija rata. Isto tako na moru. Od tada se razvile druge ili više dimenzionalnost ratovanja, pa je došlo sa razvojem tehnike i tehnologije do treće dimenzije rata ili zrakoplovstvo, treća dimenzija rata, koji će svoj krešendo, svoj vrh doseći u Drugom svjetskom ratu, pa će se razviti. Nakon njega, sredinom 80. 70. 80. godina prošlog stoljeća, to vidi se koliko se sad ubrzava tehnologija, uzbrzava vrijeme nastanka nove dimenzije rata. To pokazuje. To je više od geometrijske progresije. I dolazi do 4. dimenzije rata ili realno vrijeme, odnosno elektronskog djelovanja, odnosno bespilotnih letjelica.
Nakon toga je vrlo brzo došla 5. dimenzija rata ili cyber ili kibernetsko ratovanje. I bila je ima 6. dimenzija rata ili rat zamračenje. Jedan oblik rata zamračenje, ali u klasičnom formi ratovanja izvela je sada Rusija nakon ovoga napada na Ukrajini, nakon napada na hidroelektranu u Zaporožju, najveća u Rusiji, na ove 4 termoelektrane u Karkovu, gdje je veliki dio Karkov i veliki dio istočno od rijeke Dnjepar ostalo bez struje, nema je ni sada, nakon 5-6 dana. Isto tako to je Odesa i tako dalje, to je oblik zamračenja. A ova dimenzija je usmjerena nuklearna energija u eksplozija u svemiru koja se usmjerava na neko područje, da ne kaže neku zemlju. I onda dođe, zato se zove zamračenje, do potpunog nestanka električne energije, izbacivanje svih sustava koje se baziraju na elektroniki, dakle interneta, mobitela i sve živo što ima. Zato se zove rat zamračenja. To je 6. dimenzija. To je 6. Sada, budući da je ovaj rat pokazao, to se neprekidno sada sluša, kao što je recimo Drugi svjetski rat afirmirao zrakoplovstvo, kao što je Prvi svjetski rat afirmirao tank. Ovaj rat, a mi smo dobili Oluju, ja sam planirao operaciju Oluja. U to vrijeme stvorili smo bespilotne letjelice, a one su simbol 4. dimenzije ratovanja. Pa nije Oluja tek tako, zato su one i proučavane, mogli u školama strategije. Ja sam predavao 96, to je 4. dimenzija rata, realno vrijeme. 5. je cyber ratovanje i kibernetsko ratovanje. Predavao u 16 zemalja svijeta, 97. 8. 96. godine. Uključujući i mnoge velike zemlje. Dakle, da razumiju to. Zato ta Oluja se proučava. Dakle, kad ti vladaš realnim vremenom, ti su već višom dimenziji. Zato je ona mogla završiti za 3,5 dana. Znači, ti dronovi koji se vo Oluja... Ja ne volim riječ, ne govorim da dronove nema ništa, ja govorim bespilotne letjelice. Jer dron je više na ove igračke koje djeca imaju, jer je to već uvijek tako biva, pa onda... Azerbajdžan je pobjedila Armenija. Ja, tako je. So pomoćna bespilotni. Vidi, prvi koji su uporabili bespilotne letjelice bili su Izraelci, operativno borbeno, Amerikanci i mi Hrvati u Domovinskom ratu bili smo 3. Mi smo bili avangarda, gdje smo sad negdje pretekli na Srbi. Zato jer imate krivu politiku, ne razumiju ovo o čemu govorimo, a ovo ste dobro rekli da su Armenci, a to su im dali Turci, oni su... Azerbajdžanci. Armeniju ovu pobjedu u ratu. Nagorno Karabah. Vrlo jednostavno. Ako sam ja u 2. i 3. dimenziji, a vi ste u 4. vi ste iznad mene. Tako je. To ljudi moraju shvatiti, to je u biti, koliko je teško shvatiti, vrlo jednostavno shvatiti, ako se želi shvatiti. Dobro, zašto Rusite, na primjer, tenkovite ги вратија сега. To je jedna brutalna sila, tenkovi, dalekometnih haubici, artilerija, orudija i така натаму. Zašto Rusite, na primjer, se vratija, ovo ne je provokacija, nego vraćam način na vojuvanje vo Ukrajina, od kako što počne da je Crvena armija, oni imaju crvene. Pa zato su oni u početku primijenči tu doktrinu Crvene armije, tako prošlo, onda kad se vratili, promijenili plan nakon 1 dana, 7 dana, onda su išli na ovu doktrinu. Vidimo da je sada glavne su bespilotne letjelice kod Ruske. Ona može, jer ona svemirska velesila, pa se može prilagoditi. Od Iran pa gi prilagodila su ona tehnologija. I onda sad da idemo. Što još ovaj rat pokazuje? Pokazuje sljedeće, da će borbeni sustavi biti sve manji, sve sa većom projekcijom moći. Najveće se promjena doći, a ja sam admiral, pa mogu mjerodavno o tome govoriti, doći u ratnoj mornarici. Vrijeme nosača zrakoplova kao najveći brodova, vojni brodovi već su otišli, krstarica, evo, potopljena Moskva, otišla, razarači će i oni otići. I sad je najubojitiji brod na svijetu je ruska fregata, to je ta iduća razina. Ispod su korvete i onda su dole raketni čamci manji ovi brodovi, raketni i torpedni čamci. Fregata Gorškov, admiral Gorškov, koja nosi hipersonične rakete Cirkon, hiperzvučne rakete Cirkon, koje se nalaze na brodovima, na podmornicama i sada su, evo prije neki dan, su Rusi lansirali sa Krima rakete Cirkon koje su pogodile
to zapovjedno mjesto gdje su bili ovi strani, ukrajinski strani visoki dužnosnici obavještajnih struktura i to je bio odgovor za onaj između ostalog onaj teroristički napad u Moskvi, odnosno u Podmoskovlju, na koncertu gdje je nastradalo preko 140 ljudi, što je strahotan, koji su izveli U Tadžikistan. Tadžikistanci. Da. I to će imati velikoga odjeka na svjetskoj geopolitičkoj sceni. Sad se vratimo ovome. Budući da će projekcija moći sa sve manjim borbenim sredstvima, a tako će biti na moru, pod morem, dakle na kopnu. Ja sam prije 18. godine, dakle prije 5 godina, dok je bio ministar general Krstičević, koji je bio moj zamjenik dok sam ja bio načelnik glavnog stožara, on će tada biti ministar, održao predavanje visokim generalima i dužnosnicima Ministarstva obrane Hrvatske i glavnog stožara i upravo dao naglasak da dolazi vrijeme ti mali borbenih skupina ljudi, negdje 10-ak, 12, ko što je Krist okupio, samo na drugo, koja će imati te bespilotne letjelice oblika, koja će imati robote, koja će imati tu prikazujemo i onda integracija elektronskog djelovanja, imat će veću projekciju vojnoj moći nego što ima, recimo, klasična bojna ili, kako vi kažete, bataljon. A to je 600 do 700 ljudi, dakle 12 ljudi, 10-12 ljudi imat će veću projekciju moći. Dakle, doće sve manje, a što to znači? Nosač zrakoplova koji ima 5000 članova posade, koji košta milijarde. I sad jedna fregata sa hipersoničnim oružjima dovoljna da potopi cijelu tu udarnu skupinu, a to je jedan nosač zrakoplova i još 10-ak brodova koji ga prati. Dakle, ima veću projekciju moći. Što hoću reći? Hoću reći da će biti sve manje, sve ubojitiji. A to znači da će se moći za istu količinu novca proizvesti više tih borbenih sustava. Ako ih ima više, onda ih ja, logicom stvari, mogu što više rasporediti na što veći prostor. Drugim riječima, zamislimo oceane, ajde idemo samo na more, a isto je to i na kopnu, da ti te male prostore ubojite možeš rasporediti na velikom prostoru. Ako sam ja rasporedio u prostoru, što one postaju? A između sebe imaju sve veze, jer danas živimo u takvoj vremenu. Znači, postaju mreže. Se mrežuvati. Tako je, postaju mreže, umrežuvaju se. Da? A onda ako postoju mreže, kako se mreže mogu uništiti? Može na dva načina. Jedan način da uništiš te čvorove ili što više čvorova, ili da prekineš veze koje postoje između njih. Pa nema funkcionalnosti. To je šestiota. To je 6. dimenzija. Sad, tu 6. dimenziju ja sam digao na 7. Dakle, ona i dalje ostaje rat zramračenja, jer se radi o uporabi nuklearnog oružja, odnosno nuklearne eksplozije kontrolirane u svemiru. A između ove 5. a to je cyber i kibernetsko ratovanje, uveo sam novu 6. dimenziju i od ove moje knjige, koja će uskoro izići, ima 7, odnosno 2., 3., 4., 5. i 6. i 7. dimenzija ratovanja i zato se on zove rat mreža. Rat mreže. Mreža, tako se znači, zove. nad pomračenje, znači nad zatemnuvanje i rat... Dakle, pomračenje je iznad, ona je 7, ali ona je do sada bila 6. A ova moja je iznad, ona je iznad 5. dimenzije kibernetskoga i ovoga je rat mreža. I mi ulazimo sada, ovaj ratov se pokazali, ulazimo u rat mreža. I ko se za to opredijeli, što to je vrlo važno? Do sada su apsolutno imali prevlast velike i moćne sile. Međutim, danas mreže, ovako, ako se ovaj princip, može stvoriti i male države. Hutite, na primjer. Evo ga, moćne Amerike, šta mogu Amerika? Može izbombardirati nešto, ali što ne može, jer već ima te mreže, govorimo na kopneno, ima projekciju moći gdje? Na more. Na komunikacije. Dakle, male zemlje mogu. To ono mene što boli. Hrvatska da su poslušali. Nakon Domovinskog rata gdje smo bili jedini avangarde, rekli smo samo Izrael i Amerika su bili i Hrvatska bila, gdje smo mi danas. Ali dobro, nikad nije kasno, ali se promijeniti. Isto tako, u Hrvatskoj svak se može proizvoditi bespilotne letjelice. I ona će postati upravo mreže. Dakle, projekciju moći ćeš imati. Neće ovi više tako moći hoditi. I sad zamisli za jedne moćne Sjedinjene Američke Države, a recimo Kina ide
ide pogrešno, ona je dobro mogla u tim vremenima sa 4. nosačem zrakoplova. Kina go slijedi amerikanski odmor. Ona slijedi jer ona mora imati flotu, ona mora imati 2 mornarice. Jedna mornarica koja će imati suprotstaviti se američki, a druga mornarica koja će biti u funkciji potpore kada se krene rat za Tajvan. Dakle, ona mora, to razumije, ali isto dobro ona mora razviti. Rusi su krenuli sa svojim hiperzvučnim oružjem, sa svojom kako se zove, fregatom Gorškov, krenuli su što se tiče na moru, vidjeli smo da su stavili sada na kopno, vidimo da ona ide u svu moguću različitost proizvodnje bespilotnih letjelica. Ali te bespilotne, ili 4. dimenzija, ili rat 6. dimenzije, dakle, zemlja ako se razumije, danas tehnologije može se stvoriti ti mali moduli, to su moduli, u filozofiji to su Leibnizove monade, dakle ima sve svoje misaone procese, recimo to je u matematici bi mogla biti teorija skupova, što više imaš ti mali skupova, onda će ti unija skupova biti veća, sad ti će biti veća projekcija tvoje moći i male zemlje, dakle perspektiva malih, a Jemen je i apsolutno točno pokazao da i mali mogu suprotstaviti se velikim i da ona biblijska prispodoba o Davidu i Golijotu ima svoga smisla i u ovim danas vremenima ovakvim kakvi jesu. Gledajte, Saudijska Arabija so godini vojuvаше protiv Jemen. I nije mogli ništa. I ne možeš ništa, su to konvencionalno. Zato jer su bespilotne letjelice probile Patriote protiraketne obranu i pogodile najveću rafineriju u Saudijskoj Arabiji. I gledaj ka štetata što im je pravate povolema od korista. I onda su zaustavili su i prestali su. Koliko se ratovali. Tako će i ove Amerike. Susjedi. To je ono o čemu ja govorim. I to je ta 6. dimenzija rata. Rat mreža i rojeva. I mislim da će ova knjiga, jer tako nakon 2.500 godina da je neko uopće pokušao napisati novo umijeće, zato se zove suvremeno umijeće ratovanja ili moderno umijeće ratovanja. Bila i onda kada ta knjiga iziđe, evo ga, bit će jedna, vas se nadam, emisija, da budete jedno ekskluzivno, da je vidite, da pokažemo gledateljima. Ona nije već prelomljena, znači gotovo sad se rade. Znači brzo. Kolice, uskoro će biti. Ideme u Zagreb. Da, bit će ponovo u Zagreb, malo da dođete, da vidite ekskluzivno kako će ta knjiga izgleda, je držite u ruci. Inače, ona ima 14 poglavlja, slijedio sam potpuno Sun Tzu-a. Sun Tzu ima 13 poglavlja, to nije debele, inače moje knjige su debele 500 stranica. Znači da ne prašam mnogo, kad dojem još na Zagreb. Sada da me prašam, da ne pitam još više na tu temu, jer ćemo imati još jedan intervju tu u Zagrebu uskoro. Admiral, gledajte, tri golemi, neli, kako vi gene rekuvate sistemi? Tabora, znači ovo što je Pacifik, neli anglosaksonski ili Oceanija, ruski Eurazija i kineski Istazija. Zašto Amerikanci da saka da vlezat u konflikt s ovije dva drugi sistemi? Da, to je glavno. Pa inače, sve to ništa nije. Dakle, nije to moja Svetskata istorija... Spomenuli smo Orwella. Orwell je to napisao. Ama svetskata istorija pokaže da kako vi vlezite v konflikt na dve bojišta, da vi teško može to da go... Ne, ovako ni taktičko i strateško načelo, dobro govorite. Nikad ne vodi bitku, a poglavito rat na dva bojišta, odnosno na dva ratišta. Tako je. Ne. Sada, američka politika je bila da oni neprekidno zabiju klin između Rusije i Kine. I njihova ideja bila ova. Poznata ona izreka i dva loša ubiše Miloša. Da. Tako, znam, poznata je. Dakle, ako su dva loša, Rusija i Kina, onda oni mogu velikog Miloša ubiti. Tako je. Veliki Miloš sad kaže, sad ću ja vas tući pojedinačno, i to je jedno od strategijskih načela, da uvijek protivnika tučeš pojedinačno. Dakle, ako ima dva, prvo slabijega, onda jačega. I zato je ovaj rat u Ukrajini, da se Rusija, kao slabiji od ta dva, nakon toga, kad bude Rusija poražena, ide na Kinu. Međutim, to se sada nije dogodilo. I Trump je posve u pravu. Trumpova politika želi zadržati Sjedinjene Američke Države na ravnopravnom, pa i u nekim elementima, ono će i dalje biti iznad, da se odmah razumijemo. Ne ide to tek tako, taj proces ovoga. Ameriku.
da je spasi. I zato je taj protiraketni štit na pojasu, na području, taj novi protiraketni, Njemačka, Austrija, Italija. I sad ja ovima govorim u Hrvatsku u svojim mislima. Ako je to ta crta, a gdje smo mi? Istočno. Pa je li vam sve jasno? A tu crtu nije nacrtao ni admiral, koliko ja znam nije nacrtao nitko u Moskvi, nije nitko nacrtao u Kini ili nekom drugom zemljama, nego je nacrtao Zapad. I to najmoćnija država Zapada. S drugim riječima, očigledno je ta crta, kao što je nekada bila Jalta, a ona je bila, i opet je Jalta, ali u novom drugom obliku, opet je Jalta, nacrtali Zapad, odnosno na neki način to prepoznaje, koliko mogu iščitati, Trumpova politika i on hoće vratiti Ameriku i onda se učvrstiti na jednom području da sačuva kao veliku silu, što on to može sa svojom ovakvim nastupima, ako mu se ne dogodi ono što se dogodilo Kennedyu, ali koliko mogu čitati, oni bi to već napravili da su mogli. Prema tome će, uključujući, ja tu svoju vrući mir završavam, čekam samo izbore u studenom, odnosno novembru, kako vi kažete, i onda će nam biti sve jasnije ko će pobijediti. Ako pobjedi, ja bi sad završio ovdje, ako može emisiju, ako pobjedi Trump, onda imamo nade, uistinu imamo nade. Ako pobjedi ova opcija, ovdje nije bitan Biden, nego ova opcija koja se temelji na ideologiji militantnog liberalizma, a ideologija militantnog liberalizma je najzločinačkija ideologija u povijesti, ona u sebi sublimira i ideologiju fašizma, i nacizma, i komunizma. Onda će biti vrlo loše za svijet, jer oni odustati neće, jer je za sve, znate koji od svih ljudi, od svih struktura najmanje želi rat, to su generali. Jer generali znaju što je rat. Ovi koji kakvi nadobudni, nepismeni ili polupismeni, mogu biti najkoliko obrazovani, ali nerazumni, koji se prodali okultnoj oligarhiji, oni su ti koji žele ratove, koji sjede u koje kakvim foteljama, stvorili su navijače, ovo je sve navijačka politika. Prvo je navijačka bila stvorene pogled ležeći ovci u pandemiji, a sada u Rusiji što ima, ali vidim isto prema Rusiji, samo su prebacili i vidim da se sada, vjerujem da je tako u Makedoniji, sve se više dolaze sebi, osvješćuju ljudi i rekli, pa šta je ovo, ovo ne stoji, ne štima, nije to ono što nama prikazuju. I zato će vrlo važno biti ovi izbori, izuzetno važno na globalnoj razini i to najvišoj razini, izbori američki u studenom, odnosno novembru. Sat i 36 minuti. Hvala puno. Evo, bila je dobro. Da, odlično. Ovo беше интервјуто со адмирал Лошо, 76 години има човекот, мозокот му работи како швајцарски саат, многу работи беа кажани. Тие кои помалку навиваат за Путин, кои помалку навиваат за новиот антиглобалистички свет, за новиот светски поредок, веројатно ќе живеат во ова интервју. Еднаш или два пати годишно сакам и за тој дел или тој сегмент на гледачите да презентираме едно вакво интервју. Мислам дека и вие другите сигурно ќе уживате во интервјуто, може би не ви се допаѓаат одредени стојалишта, одредени ставови контра западниот свет, контра ЕУ, контра американците, меѓутоа знаете секогаш треба во тие 40 или 50 емисии на годишно ниво вие да имате некој баланс. Да имате од се по нешто, тоа да биде шведска маса. Јас уживам во интервјуто, се надам дека вие уживате. Ново дружење за вас кои сте мембари, вторник 22 часот и 30 минути, ново интервју недела 22 часот, до вторник и недела. Пријатно вечер Македонија, каде да си.